ya baraka. Tafeni nanyi mtaona miujiza anayotenda Yesu. Paulo pamoja na Sila walitupwa gerezani, wakaomba kwa imani, milango yote ya gereza ikafunguka na kubomoka kwa jina lako Yesu, na kubomoka kwa jina lako wewe Yesu. Baraka, Yesu wa baraka. Baraka, Yesu wa baraka. Baraka, Yesu wa baraka leo yupo. Kumtegemea Mungu kuna faida sana, tunajifunza kwa Ibrahimu baba wa imani. Alibarikiwa kumtegemea Mungu kwa kila kitu unachofanya. Utaona maajabu na miujiza kila aina. Utabarikiwa kwenye kazi yako, utabarikiwa kwenye biashara zako, utabarikiwa kwenye huduma yako, utabarikiwa kwenye maisha yako. Utaona baraka zikitiririka kama vile matone ya mvua. Baraka, Yesu wa baraka. Baraka, Yesu wa baraka.
bless my life, God bless my dream, God bless my future, God bless my family, God bless forever, 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 forever. ODM